Nyaselawo nyadzɔdzɔ gbãtɔ yi ke le tome nye be nyadzɔdzɔ kaka la aɖe yi ke le Class Media Group le ɖe yi ke tso nya da ɖe yawo me le woƒe ŋdiwɔna yiwo wɔna tso edzo yi ke bi asi yi ke na be wòdzi be yeatrɔ ado afɔ ne nya akpɔ be nu kae nye afɔɖeɖe yiwo ke Ghana National Fire Service tɔwo ɖeɖem tso wɔna ya ŋuti alo dzo ŋuti alo aleke enuwo gale ɖo yewoava ɖo ekpɔ be ɖokuishime aɖe yi ke mele awu me wodze eƒoƒo wonɔ funyafunyawo me abe nyadzɔdzɔ kaka la ena eɖewo fum kple su be wòle nu yi ke dzi yim ɖewo fum dzi ke Ghana National Fire Service tɔ alo dzotsidɔ ƒe wo dometɔ ɖeka yi ke le awu me te ɖe ŋuti bia be ŋke na hafi wòtso fum da ɖe yewo dzi ɖo. Eɖeme no be nyadzɔdzɔdɔwɔla ye nye menye nu bubu aɖeke wɔm le ya le ŋuléɖui ko wònye ke etrɔ yi kpo va kplɔ wɔme asi ke kpe ɖe eɖokui ŋuti abe wɔme wova wofui nyuie ebe woʋuʋu yeƒe ability, woxɔ yeƒe bagi le esi, woxɔ fum le esi, wotro kɔ na ye wo funyafunya ya le yi ke dze ke na kɔyɔ yi ke nye ŋutoametɔwo ƒe sewɔtakpehamenɔla eva ge ɖe nya me hafi be ble va ɖe asi eƒe fum ŋuti kple eƒe bagi ŋuti nɛ ke yewo ʋu bagia ga 200 million ga xoxo 200 million alo 20,000 ye nɔ ga enye ga yi ke nɔ bagi vi me nɛ aka woɖe 10,200 alo 100 million ega be mama ɖeka ye woɖe afã le ŋuti tsɔ afã mamlea nɛ.